Kawak Myntdu ke besar umdih yak sor Jowai lingba ke jinglap katanat PHE balashim nuksa lani sampel dak office tray kamjong SDO PHE electrical subdivision rembai haka khatlai trek benai benyo arja arpway na urkhla bat nakadam mupya Jowai lalap bakala shakta bat kam shngain shuh yok paidbah ban penan kam namar ke jingkti palat jong ke Hadian bala penmi ia kadika report nak kalian ke coach ia kawak Myntdu kalau ujor shau DC ke West Giant Hills District nak benda bandan ke joint inspection haki tegi jaka. Hakaba ni kasngi haka jingle jurep ia ke jaka pelang hamupia balai don lang dau pi sena UEE PHE Electrical Jowai Division UEE Water Resources Jowai UES Mukim EDC MCS West Giant Hills District Wahet shnong kimus niang ringkat kaseng coach ia kawak Myntdu kilalap bakal langkti lang siap hakadam mupia. Upi sena PHE Electrical Jowai Division ulaong bakajing syakta kawa kasat jiabat tang shuwan uslap namar bakal naik slap kara alut syakawa yaki kendo kisiap bami na kino gijing tray kum na kabasna yeng snasam sna surok ti mau ti siap pat kiwe. Mentau snamru ulayatho bamarias dangwan uslap ulo betha ban pensange ban pom shwa kumba arsi laisngi namar baka jinglong jingman ka kam ila shu ban pen khoi hadian kene ula ongi kinong tray bikin pen khoi bahaya ka daki kinja dawai shwa ban pen poi shaki paidbah hakajingya dai bat ka jinglang kti hakate ka dam ula ong bana kalyang ka office tray kam jongki kat bala lingba ka repair fund kin sapun khoi andala khamret ka hakaport lang Usung kepenru baka diga joint inspection kadai ka thong na kabanta ka jingya tray lang ban persang kilat kilenti halor ban wan rap yang ka jing khoi jong ka jaka pelang na kaliang chairman ka khoi ya kawak Myntdu UKL pariat ula kerpat juryo DC ban shimkhia shwa ki benai telang khnang baka kan rengat bat ka jing kerdu kan jia ula kerpat ru ya ka JHE DC bat yo DC ban pentrai kam hok ya ka hukum ka NGT kata ban khange ka jing ti siap ka jing brat khendo harut kawak Myntdu namar lada kamp sange ka jing pentut khendo ka jing ti siap ti mau harut kiwa ki paidbah ka Jowai ki basania na ka PHE kin samat jing Dapa ko yo sar mukim au ADM wan na ka joint inspection ile ka jing snong ya ka association ko ya ka wa Myntdu ko ya na liang yong gi darbar shnong Ong het shnong kim sniang da lang ma pade jo man emo a fishing association senjok idar bar shnong manigi kam panroi kam inglang salang dap PHE jasongo PHE lagi media print electronic media wada wan lang vision ne ka joint inspection te da yo iwa kam ong kawa Myntdu to ka source yang ka Jowai water supply scheme wa adok ka ni bam umdih kasor Jowai dan nakawa Myntdu. Tadi ka joint inspection ka team yang gato pay in ang ya ka siltation. The siltation kam sa ADM it is part of a natural phenomena. Man ladam any construction, ladam any build up, any construction, building, road, any siltation takes place by natural phenomena because of rain, drainage, catch water, the kit siltation. However, man it aggravated with the road construction, chana footpath, chana yung chana semi, with the urbanization. The modumi claim chana yung mana chana yung, the mana chana yung mana construct dang ti, mana ti dam loose soil, mana slab. It will flow to the catchment. Kate to ka natural phenomena. Henry yo ini ka jing tmu yung jing lai ini lengba ka authority yung deputy commissioner. Wato wa kat we will allow check gini giwaman unnatural siltation. Kamu yo ka road construction wa daman going on ka kat ni. Tas yang ikatel lengba yung di sen ko wa Myntdu wa district administration. Ada pencegi ada batai kontraktor PWD wam tau ti gina tidiang no ti na timun no stidiang yu toj ka chakawa Myntdu tena katel ada chimkhiaki te da ongi kontraktor te kontraktor la hawai lai ngale da yo de khmat wa he has employed dumpers
em ki dumpers wa da employ ki yu ti ya ka tu ka earth wa remove ki yu li dam chawi lai ku to chawa Myntdu kate to ka jingyo to la da em wa em yu pang khain na ka liang wa ki association yang ko yang wa Myntdu ki man gi action wa le wa da yo ki angan ki sa ka wi wan yo I wa kani ka stone sandstone quarry kate to ka jing ti mo ti chiam ko man upstream yang ka intake yang te de yo direct la da slap ka ni de man waro kate ka jing ti uhap te yo bi hoi portlang polior bon wa phun em bai wa phun nga kham tam gi ni ki first rain bon wa phun nga ngi man complain ki wa jungut ko em ki wi ar gi si phone ki tanga ten em wa jo sigi wa nga wrong number to nga ngaw nong pung khoi to nong pung tingit te jo number ye ki ni ki stone quarry ye ki ni ki okey surok number yang ki ni to ki nong pentingit te ngaw nong pung khoi taman yo ya kre lang kanang wa yu pen khoi ya kawa Myntdu te sngasuk lan loru ADM de ya rai I think they will invoke the NGT resolution taman ukhang no ti no kamong le kanala nei tai ka he ukhang lai gi tai gi nong ti mo ti chiam ta ni khlem pep open duna ko ya ka te ka jing to yang ka siltation yang ka wa Myntdu te snyau sok le na ka yang ma pede dong da approach ke MP te la da yarab MP chuna gi sam check dam kani la wo yarab ko naga kani ka dissertation te na ka yung ila port lang lini man da khian ko te hakatu ka whatever cell accumulated hakatu ka kamong ka impounding dam yung te wa te kat wa ye wala ibon from repair fund te remove ang baya ka set na ka tu ka dam te kini to ke jing nagaliang yung department te nagaliang yung ila da instruct ki staff yung ila man treat the water properly man nicely man put the chemicals pato do ka ni last summer da yo ka turbidity da po 82 85 kamte ka turbidity yung gawa Myntdu then re ka permissible limit of drinking water one ado 5 NTU niyo kilometric turbidity unit man kam ka measurement kami ka degree Celsius kan te ka measurement of turbidity te da po ka wa am te ki 80 85 te henry treat te during the first rain yung nusnam kamo chisngi asngi ang stop wato wada man excess pisa to pili ni port lang le mudo da lada continue lada man pensangai kita ga jingti surok no cha surok no cha rot ti chiap te ho first rain da sa to pi man slap jor teman ka da man go mi de treat sa te yol ti ga to dia kre lang waro man em stakeholder kamtam waro kamtam binong shnong yang wa Myntdu wadi ina ga wa Myntdu yu wanra e ga jingkho jing suba yang ka wa Myntdu kuble chibon